Kumleshi boni pi barok pia sobai pi sai sin pat chini ke YouTube channel ke jonga kamanga ai kateng creative singing. Dia akan ke episode ke ba san nan le ek ke jingwai ke ba long very common ka daga pareng ki on this so sweet to trust in Jesus lani kat no thiang man chania hu. Ni jule ek ni jingwai bat ngai ni le slow kumno ki jingwai ni jingwai he mani lagi kumno bagi ruai pat ba ti hari ka jamir on demonstrate kumno berruai kumno bagi ruai pat ba kumno bagi ruai pat creatively ni bagi art style mah ke style ka jong la ka jong pi kan bo piso bet ti lat pi ep sharing kong kumno ba ni jo so pat ba ni ruai bat hadin kata nga sa tem ka style ka ba nga ruai mah yani ruai kan ya no image kala kham hai kan yat tambah sunat benrai no uki mat itu bomla benrai no e meja pila benrai na u g lani na u e lani no f ru yang kisan rang kata yang kita pila benrai na u c na u d ma syong ka range jong pi ko pila benrai kan rai swa ko miji so bagi rai pai ba ni ji rai ma slow ba bagi ruai pat ba kapenta ka ba pa kan pen ep kumlo ka kom ruai le ka ju ka kom tem ka jonga ba ki polong jonga ba ka ban ka jongi ha bagi tem ni ruai gi la appreciation la ni ai special ba la ban ong kumlo gi ruai ka ni ruai ba ka style re shwai kata kwa ban kumba la kali ni we polong jonga ibn rap ibn tem lang ba demonstrate ep what is riff what is run wan batai bahai pi ki kita ki riff ki run shwa kata ka ban sedang yang kinjat no vibrato ma mulai vibrato don kam ha but ngili ke mungkin rai khasi nga josko kim ju riff the rai vibrato ki don belong very very klan ubaklan very very klan ubaklan ba but ulong natural ba lai liang por was dang roi ngam don vibrato masih yo slow ko pi episode belingkong dia ka ba la batai pi ba kum no practice ngam don vibrato te masih ju sutanat ma nomor ba pi yo slow ba kan tangi do roi khasi yo slow ba kan tangi yang mani ka ba so to ngahil dia masih sangat jumar ko ba ngai pi ki roi khasi ki jongi ju kam use bhai ki riffs ki runs Rewa bang use ba di vibrato te kan use taran ba but ngasih terang ba bang dan yung tahu surki yo ngam dite vibrato pang stang right the personal practice kan te beli bang og pi ulong very important nomor ba unya rap yang ibi rai ki ref adin habot ma dengan ep for example way vibrato sai sing ma vibrato le vibrato kan pikat the vibrato the fast moving note a single note tambah di fast moving note dan I new note C note dengan I selama ini do ya slow ita do without vibrato belong baik do with vibrato kan ini do dia sahaju kesti jangan kan dia sahaju kalau si rei pi aslo do ngisi dong bagi band ke abandoned note mo abandoned note do
kumno kan harap yang IP haka bagi roi ki riff spot nomor ba ki riff ru ki fast moving notes. It might be 2 3 lagi more than that ma. Bunsin line lagi soutly. Nomor 8 pala dia kata kila kelalong no kirans kila di extended ngano ko mo extended notes kay lagi extended version jong ki riffs kay habi roi. For example, simple ngan pa you C ma. Tau C major. Do South notes. Nanti kita start isa kila kala riffs. Do 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 keep heavy but vibrato. Do mana vibrato kan dia do bentar do la 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 kita ini riff ma kira sempat gini ki extended no ki extended notes lagi kambon lagi notes yo crash pau kasan kan badai ma anjir display kan dia ni jengwa iba iba long very common ha ini ending ini slow hai ka yaki runs ma no go ni no right holy ini ki ya kan ni we can tien ba ini can tien ba kot how you ma ni jengwa paring di ko IP jengwa kasi ka no ngam kami slow ni no right kasi ada bentar bikin right riffs ki right runs di example jeng runs ini jengwa God bless the broken road. God bless the broken road. Tadi saya cakap you road. That God bless the broken road. Only notes. Let me straight. Sabiran mah to you. Ya so tahi saya kintin you gila benda extend hadu kata-kata you tahu ya ini kintin nak bagian iki kiran sekejap ni ngay play so gin sedang hamle shushu ini jirai mo kibra ki riffs ki runs hamtam jirai pareng ne te ita ini small example but na sa hikai ru akini episode kim lang wan ngan hikai pi kum no pin develop iki riff iki run kamo IP o vibrator ngam don para sang roi te ki riff te ne kan tang mangan roi kini slashes ki ba slashes ki long an ni like ki no semua ijan long kum ki riffs kemudian juga aku makan serai betah masa display pi makan display pi iki slashes semua kia sering apa bagi riffs dengan tem ni jurai kat note yang mah haka version lah dia haka style ke bagi jurai bagi mah
thì kata di ka version ka bagi ju rai ni gi ju tema thì cái này ju rai bo ai pi da bon than ki ref la ki runs ni demonstrate pi ki ba ki elements ki banga at ma ha ni ju rai thì ka bani kom pia so ngai pia so ba ki vibrato ha ki ba bakut ngai le ban at ba ma but ngai le ban rai ni ju rai ko mo ai pi kala hai ya nga yang ngai le ban rai da ka mixed voice kam dia ka chest voice ka jonga ka chest voice ka dia ka speaking voice ka jongi ma la dia ka sur bagi kran gi on ka chest voice ka dia ka kam rai dia ka sur tak itu cho pila di so to rai dia kat no tiang kata dia ka mix ka bang mix ya ka chest but ya ka falsetto ka jonga kat no tiang bunch kat no I slash God no da 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 lightning notes God no da da lightly da da God no tiang banshan ya ban itati di i falsetto kan pria kaktilu ai vibrato ai bange riff pilau dong riff lah di ki slashes mo ban dari di lightly ban kakulan jong ban vibrato biang ban uday utrai vibrato biang Ngarwai ka mix bet dabar bula hai ki nga thì cái lắm nói là chest voice su yang dia tambah kan mi ha la ngarwai chest voice kan long Jesus megna shania lobashi shagala biasa mo jika per ka chest voice bet ka mix voice dia kan na sutunan ini di ruang la ngarwai ka ada ka chest voice na takana wa ai da ka mix voice nge-mix ya ka head voice yang chest voice buat ya ka falsetto dah ka pangarwai Jesus bigna shania lobashi shagala shen tangai dah ka chest voice Jesus tadi di slashes tadi pilau ong i riff rumah i balik kot lah tapi lightly Jesus Gordon dan hamil ngasyan kan long kenjat kan kam sing mo panjumlen man ruai lagi buat lagi ruai tam ngim judul tu kan dia baik kita ngi ruai belak kam hai ngim ruai lagi ruai ada chest voice bun sin ruai ada mix voice ya ka bagi mix ya ka chest voice ka jongi bat ya falsetto ma ko maglap EP ni chorus sin ruai ma Jesus megna shania lobashi shagala shen Jesus Gordon lang
verse lai sau verse cái gì rồi last part nó sẽ sunat ban rai cái gì mà ini kham kan diat mà rồi pula hai dengan hari cái sunat ban rai cái gì Giêsu Giêsu mengasihannya lak bashisha ngelashem lak tadi di i falsetto kan Giêsu Giêsu mengasihannya lak bashisha ngelashem lak bashisha ngelashem Giêsu 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 konon nan hambi Dia style ke ba ngang jual dia ngang sus dia sulat ban rai ma kham e khdiat I kham e khdiat ban yo e ni le practice phila ban yo ma kham dan ke bum la thì nó ka phi qua bằng le in detail su show ya di rai phila ban comments ka bằng ban EP lengkap ki course kum lagi ta bi di rai bat kum no ban rai ke thì cái ele ban sngap hai ke ibang la matai kum ka chest voice ka diga chest voice ka bang kran ka no ta ka falsetto no ta ka head voice kili vocal registers baki bagi ju rai thì hari ju rai ko ngai people sin ga penengkam ka mixed voice khang ba kadum heard ya la ni kanu kan so tanat du kum la display tan la rai da ka chest voice kum do kan la rai da ka chest voice ya diga ju rai thì hadir ka dia ki episode ki man kamu OIP ka sa hikai pi ki riff ru kumu pi practice ki riff exercise dan tadi ka breathing exercise ru thì sedang IP yang channel ke jonga kana ma video ki hikai but share like subscribe ki videos kam kanang ba ki way ru ki ba dar ka jing tmu ki ba kwa ban la ki ya kan kom rai mo stylistically ban rai la dia ban rai creatively ko ma ban rai creatively te kila ban pe ini videos ban practice ke thì ublade kur kui pi baro thì tak lagi sempat kui shimon